Voin hi September ni som pathum sang ni le som ni panga in rin ni ani a September ni som pakhat sang ni le som ni panga a FCAA 2023 adopt du lo tu te thusoi pusia ta changte in aron riak na ngai nom tak chu kan ngai thadon ani FCAA 2023 adopt chung changa hian kan mi thiam le hrezok te ngai dan hriat dan ain ang lova an in thren phok tamaya hei hi mi pui te lu ti hai tu chu ani puhria te hian a hlo om lo thu a soi ngun takhop maya a top kharna ang dewin puhria te hian September ni som pali pathian ni zandar kuwa atangin online live discussion arem chuan nei atuma FCAA 2023 hi hrechiang du le zofia tur nei te tan a zofia thei don ani ole puhria ta changte in FCAA du lo tu te thusoi ari ekna le frang taka abe bom asoina dik fuk fuk si te chu I han ngai thau te ang ule kami parte dang atang soite jiu dang atang soite khachuan an tha an thiamang tok a thirang tok khan seya mar khang zong zong se dang kangai kha khan 3721 GT te the Forest Conservation Amendment Act 2020 ka kan frelo enge tum kan frelo wa in central sarkar hian state tribal state Mizoram hi ron vigra pa ron chu atum lo Para pahor kota leso me cuidan takan ko ma alai lam te palang te popolai no talai takan ko ma lo ko mai ma se ran ko se lo so ban ko sa ke wani sami sami patuma Forest Conservation Amendment Act 2023 Parliament na pasa to Philippine Mizoram Assembly in Sami to pass this on the Pania to the resolution can pass the pass to the Singa Catel. It's one for the project so Kata Rodima Amiro basically the box for the machine Sami from the Matuma NGO te Part Shang te Kantepo in Rona and Tulau. Forest Conservation Amendment Act 2023. So, do as PM Sarkar do the resolution. Arun pass fere tamaya apoi kakini. Le banapa hol kota Mizoram Assembly ngene Forest Conservation Amendment Act 2023 an adopt veka adopt lausela adopt le lausela nukdok rosati kalkhom noma zaida develop maisia akal khom te enero chuan abun naya Congress babana tangle namruna tang tam le ti hriata kakal ve talawa awan chu kalaw ve mulo bangin Mizoram Joint Civil Society to bo say tun naya Forest Conservation Amendment Act 2023 kalau adopt veka adopt le lautura nornania signature ten tian ti hup mea hriat a changte nia Mizo Christian tribal Indian tribal takin voinia vanapa hol kota kalkhom te Mizoram sarkar tmela Mizoram Assembly ina Forest Conservation Amendment Act 2023 and pass kha du le lo turun le nuk dok le jok su adopt ka pass kan te pass pon lo adopt by resolution kha ni le lo turin ai narani nara ngene India ma chuan right to freedom of expression kan neya peaceful gathering chung khoya pokon kal khom theya kan sarkar du lo na mo kan du jong se theina kan nei ni chu peaceful turani ya midang te ti boilo turani voin khana peaceful anti boilo nen alanga khan kanan tilana khan puroba do moen thuran se veng hala puroba tana aron se kan du lo chung mo hei chu tha kan ti lo chung pas li anita atite mo tin heta kan nu loka atok tok level loka mo I namruna puroba te engineer zominga thoranga meleten anma ni namruna heta assembly house floor an sei turang wa sei lewa mani party officer an rak le bakaro khachu achangkhang lo katia
tin kan kha kan speaker kharan aron se fe to abstention kan ti mi MLA som lia som ni pasari ZPM then okay a thae kana do phi thae anti lai khan mi som le pathum MLA som le pathum kha MNF som pu MNF ko mo pu prinkyong boral gang mi pokol le congress pakhat le BJP tekha patni tekha angoi ta ni chu ngoi kan ti abstention hi an ngoi miu chuan an pom lo ti na pon ne lowa seitura nei ve lo ti na ni chu tu na karon seitum lai taka chu puro ba ta tang mi bright lu tu hoisen mo tilfia asini puro ba kan mai to lo mi a shal lu tu ka chuan puro ba ta te engineer na tang te MLA chang kaung ka engineer ni bok MLA ni bok ho te na he ta flora andu lo an tilang ngam lo wa won lam andu lo thon sei lai de ka a ultra mu a thing ka ti lo tur ni MLA kan than ni san chu hausa legislator ni nangin dan siam chung cha ma an ngai dan soi ve tura kan be sen in beltan masa chumi soi lo ba heta pona mani party officer lelam pangena ro nel the to silo du tok an rak lete tin an hut lai thuan soi te speaker in ron soi le a ni som ni le pa ngange ni ruga an resolution tu rakha a draft resolution kha ni som po sam ni velan lo sam chok dei to chu zir man lo en tia ka se yang khan inga tinge ka MLA te khan kar khalai hun an ne ya abik tagin MLA te khan sani le som ni pathuma an ma ni so khan hoya du lo takin an lo approve to a ke chung ka seng khan zir chiang lo win an approve ve ka law ang te law kha thai nan sia law lo win ne ka se ang law lo ang turang hen an zir chiang lo mani ka te ne chiang lo de win kha Forest Conservation Amendment Act 2023 ka khalai chho bor vela 23 kha chonin pudu matani mo zoram thanga mo position la ruling ho khan a law ve photangu an ti lungoi takin law tlang ve sitle ka nga ya khati la khan zir chuang lo chiang lo ti tai la kadal lo wang lo zir fal de chun mana amaro chu tun tu ma hin emine phote khan kum nikal le ka an sarkar la ya an du lo me makha ama pudu ma pan du lo khatun aron du le hi nge mum je le tia lori tha tu ra khan nga ya mara chu ri tha lem la bin kanzil man lo kar khat ne pan kan bi man lo ti ti chu ni la ka ten clever thak pan bi me tur ne legislature ania dan siam vele dan chu chang debate vel khan na ne nation na be ne chu ang kan MLA tamber hen contractor mon ni te hen tingo zela an na ber chu dan siam ania dan siam lo men tu ve se ka do kan MLA ti tin zela po tu po lo me social an na ber chu assembly house kum khada boi ni tal thuta dan chung chang se ya mizoram le nam kan thado kan kalna tur tele dam him fisel chak ta kan kal then tu dan siam kha an na ber chu ni ta ne chu po chon tri lo wa kum hi le ka an du to lo an lo reject to kha pudo man am pudo ma pan a thalove e bi sade ni ten te vela sai thiaman ni chen se waka du lo wa kum ni du lo kha kum nikal ta du lo kha tu na inga tingi adu le thu tik lai ta kha kan opposition MLA te khan chu ka du ain an la easier chu ban shen hun chance kan nei lo ten ti assembly floor apo sei du lo wa tin ka seng khanin vote an lak don pon abstain chu ngen pom lo kon chelo wa chun parliament ka thi assembly pona kan pom lo an ti vel an mani party an se war vel em chu ban MNF ka an MNF tok lo mo mizo thilung mizo nationalism king ko tu te anga in save a chuan an pa tok lo mizo tok lo ko te ngai da na sengam ni tur ni an ei jan na mun an ei jan na tol ve an sabji market amo an quarry ve an office ve an ei jan na ber tu full khan a sengam lo like ha hun se no hun nei reng thosia a big ding dang chu ko sei lo wanga khami resolution draft resolution kha kar khat advance vela lo mu to chung ko pa por tak le ngam tak ngai da mu mal tak aron siam lo kha kadem shim an petok lo tin kan MLA te koi ka te chumi mal takin tu mal ko dem lo ba ka sei ber chu 1972 tamin kan MLA tamber hianin contractor mo in ti china chuan ka sei thina kan politician te ati lama politician ho district council te ni ti hun lai pon la thaina langa kan ram khoi tu te hi
district councilor tangin UT tang state a tian an quality an dignity het la hiam tel ni na langa chuan hei thang tharatan gen z mo gen z hoin I anan jim tot ve ka duwa maro chuka se fu tong khan mi kan jim tot da kan se selani pon a solution tal tu kan pek ve la she ve la kangai tani ti ka kan se duwa chu wangin an tan na pu roba rumoi na ron se aron vile ta viwa ti ra heta assembly ase si lo lai kha kadem de ro wa pu ba de mul takin kapner she thave a brighter ro mi apo kan na on eta maro chu ma ka tiang an che MNF lo lu tok an che hel lo lu tok mo MNF kan se chu underground movement and terrorism nia chu wangin kan MNF MLA te kha MNF spirit national spirit kan putok lo ni ka teni pu bek mo yang te kami joint civil society an convener te how to pa berin dam chu ni autonomy organizer chief organizer ber hinia sei thiama kan object ngal du chu sarkar na sa MNF khachuan NGO te ko rante arona emi chungchang ai en lungrual takin andu talawani atiani amaro chuke na ka sei chu legislator kan constituency chau ai win MLA assembly kan thang to chu ho te chu fel thokata kan ngai ten nia an dan siam na ko ngai hen a hran pain expert ten ron te ni lo chuan NGO ko rante wel roni athu ka ti lo ki chuan athin ka ti no amse chu an ma ni ai o tur kan thang ve ni si chuan khang ho te ka kan ring to kan thang ania chu wang tak chuan MLA kan than te po hi thiam ngaya zai thiam footballer lar ngani tong thiam ang hrim ni lovin state list union list concurrent list te shang ve thap te dana pass dan act rules regulations guideline ngani ti te ka thiam ve tal te kha amo tui ve tak le khathiam tak ani lo pon khalam pangangai na ria kha MLA kan mo ni ti a chiang renga chu wain tu na sei ko ngani kan te sei te jinga pakhat ko hanten jiu te ro na sarkar ma sain adu lo kha tu ne mi chuan civil society ron loving ngani adopt me si antia ron ngai lo wa ki mani ai wa dan le dun no dan siam tu tura kan than to ten ne chu wangin helaya inti mi thatamo tribal kan ni na emotional de leka chuna po ZPM sarkar hen ma sarkar ten to kan PWD na lak kong thalo endi tuin central way me na thopi vela khatianga ngai in ben ber vel zaw vel kha vote muna tur chun mi them jong to na chon ma se technically chon in way me te kha PWD in thing ne a thain tiam ti an ro na ngai lo so kha mulak na re chu sum se ma so kha mulak na re chu ngai kan se plan and estimate approve plan and estimate form te ka approve plan and estimate angin an khalam kal lam ti an khan tok me ni ti kha kan sei du ni chu India ram pum pen central in hun ne lo ram ni lo an mang ho amo enga mo ni lo chon India ram pum pu hi state le UT ram fe kan ti kha kan sei du ni chu an central mi chu sak an tu le kim ani mizo te Indian tribal te kha nge ne mi ran hai sa tur le mi ran pa zu turam kan ma kha kan faithful o wang ne tin atak tak a chon kan sei lo kan ma hey the Mizoram land revenue law soma heta phe hi chonin Mizoram a hianin ram kha tribal lovin nei thelo tain mo mizo mo local tribal indigenous tribal atikera indigenous tribal chun ram kha nei thelo chu wangin he dan kan sei he kan ram impact dan revenue wo hina the Mizoram land revenue law santia hi sang ni le som pathum ni mon dan hi hemi dana phe hi chuan tribal lautan company emo vai ho emo tribal apo local tribal ani lo chuan ramanei theilo he dan hi 371G base asiam ani lawa entry number 18 of state list 7 schedule chang asiam ni tika kan sei do chuan kan zir tam tok lowa kan event tok lowa kan du kan da tam tok lowa sei boi tumang tok vel chiang
chiang lo de win kan in ti chiang ta china chu wang helai he boi thak lai chuni tani chu wangin forest a chuan ka seng khan forest clearance sangai beka forest aron ti zawa forest lo china chuan no tin ka seng khan mizoram achum boi thak em chu kan ram pum pui 21,000 mo sin ni sangkhat somre le pasari square kilometer a hen za somre panga deu tho forest ni tuna aizo ko pui omnate selchip te district ko pui te la ko thang thang hi forest dekni chu chuan chu dan chu kan zom lem nei lawa ka seng khan ku da wireng te ron chob scholarship sang deu tho ku inner line reserve forest ani tani chu reserve forest noya khuwa te kan dina project sang sang kan kaltir ani tika kan she da poi mo hydro project te pokon siam no inner line reserve forest noya khan chu bangin keini mizo ba ka forest conservation zone lo kan lo ni chu bangin kan sir chen tur chu forest chung chang sim sim hi 371 G akhan ABCD Asia Khan Mizo customary law, religious practice, civil and criminal administration against the customary law, Tibaka, land and transfer of its ownership ti omtani. Tahangol nagsanga say lo kung akan tinunga tahan say ta transfer of ownership. Hingma transfer of ownership ti omni. Transfer of ownership ti omna takachir do chu no land within the area to which this act extends shall be transferred by a tribal to a non-tribal. Kemani po control thailo. Sokara tangang mu thailo just thailo. By a tribal to non-tribal or by a non-tribal to another non-tribal keni. Hingi conflict po mo pot hingi kanti Forest Act niya Central Parliament Act niya. In Forest Act hi forest ito na pechonin concurrent lease am to kontika 1976 nuwa forest hi amazong chon state lease niya state lease am chumi nu chon state ho khan forest kan in ren lo le de laka chu wangin central hian in okay state ni chon concurrent ro se central point lo le thang indiram pum pu yang forest kan maintain thina thini chu wangin kan sei du la ta chu Forest Act khan Article 371 GMO entry number 18 of the state list of 7th schedule constitution ka in an act parliament am state act policy akal thailo ni cannot go against the constitution chu wang kan she tur chu entry 18 of state list le 371 G omla chung chuan zamom loba amar ko se du chu 371 G no hen forest omlo that mina forest chunga tinga kan se kai be kan ti chon land and transfer of ownership akhan kan se kai mi mo ko se chu transfer kan ti te in le sak kan ti te kha I kan state a phei chuan in phalan ni lawa instead lisa chuan state ka seng khan ram hrim hrim state tan hrim hrim ram le yung ho sakna song song state tan tuna po rare earth elements akha lo mu chok ta te reng po ni sela unlike an zonga exploration and tinga unlike chot tak tak don chuan prospecting license exploration license the thing kan state atangin ran dilanga chuan lai chotla po me tam tham o me tinga mining permit mo mining lease mo ran dilenga to the central in ain pathailawa entry 18 of state lease mangbuk khan concession permit pectual lease mining inspector ka state sarkar ta kani chuan kan poi mo ne ka state khan in central Cameroon laksak ngal po pup tur kan ngai thein ngai tur dilo central act the mines and minerals development MMRD act kanti mines minerals development regulation act the mines act 1952 the khang ho te le mineral concession rules 1960 ti vel akan state kha ada poi mo char ngut mini midam tak chuan in leilung ho sakna te central ta ngai no state ta ni ti ko seiduni chu wangin kan thil khia da kha chiang lawang rang devin 371 G te ngeni 371 A te pon na kaleng kamo khang ho kan khia kan ngai to phak angin kan han digest kol vela chungi tang chung kan chak chuk ta eng dan point mangila central khan ron laksak pup tur ani lo karon sezoi tong khan pu bm hi a ho to power and brain think tank bedo bernin alanga aron sei kha thaphe na thatpo amaro chu Hiltam tak 371 G te no hemi amendment act noya central sarkarin
adu du da na ran chalai the an soi thin te hi azir chen lo tha ka parent act to ma amendment to ma khata khan kan soi tur chu approval dal lovin central sarkar pun malar na don lo shim men huna hian la hingian la lo kol khethiam lo chu kan khet ngoi tur chu have forest conservation amendment act amo a parent forest conservation act 1980 manghian approval hi chuti lak sok top top chini lo ram shim state ban shim watme thlai ai athalai puiten amlawa vena hian thlai address kan dang dubi ma sa thlai amlawa tia seva wa poka ative nama i tijong kanang lawa forest conservation chungchang amin an tuilo wangin raman mangai lo tinan chong lo kan mangai line kan tuina line anang lo ni teni te po mining a kan tuye me malilung hausak na forest agriculture ti lampang te kan le to chong lo horticulture pe jumi kamak ka felo sum fishery po ka felo chuan fishery ka tuilo wangmo horticulture ka tuilo wang han pa mai lo tina ni lo mo kha changwal khan riat tur chu ani po ramle nam kan mangai vek thai in our own limited way mo ke mani hisabin kan mangai ve veka mo ra chu kan mangai ang min lo mai be lo wang kan midang ta dem hi o china ase kha aflo mo kan mangai lo ang lo mai ve te kan ngai dan ang ni lo ngai dan an lo ni ve te kha itileng ang uleng ro se kan ngai dan nan lo wa ngai en sakhi lo tu ngai dan nang thup te chang kan lo tha ka ngai dan te hi pero no isela apoy no milo te kan se duwa uvanal ruatan asaya uvanal ruata chu ni fat khokheng ini version prima please matia tinu ati chau ne ka tu nan MPC president ani towa chu wang thil ashia mara ju mi sauti hen kan ngani thirhia ramai poi kan lo tuile lem no ke po pukhe da chu thil po hia taima rampo mangai ma se politician tan chon chalo social activist tan chamin ni me social activist kan ni khan omje social activist tan chamin ti chu kan voice bang te kan ditlang pui bang ania kan efficient bang to ni te ni thonga mar chu ti ang voice ngai dam tlang ta ka sen chi kha ram phui to kan du la chung lo chuan se thi marat kami parte dang atron soite inju dang atron soite kha chuan an tha an thiamang tok a thirang tok khan se mar khang zong se dang kangai kha khan 371 GT te the forest conservation amendment act 2020 ka kan felo enge tum kan felo wa in central sarkar hian state tribal state mizoram hi ron vigra paran chu atum lo ti kha ka seidua india ra ma po hena poimo lai em chu rom khoi tu MLA mo MP mo kan than hian afel mana po kan tunu ngene pasal nin anuin Chinese blanket min present tiang chivel hisab kan in vote in he pelahun to idea name hapai zo pe ju kan shabeka kan bill to MLA te zinga panga zinga mi te tungeram mangai an hun kal to engtinen pension ran ni pon an office tholai tingen thothin ti ta zir tur ne maya pedi cho alar chuti khati kan thi ma emotional ding kan voting na chu win hin kan tor na chini tani samni pathuma min of sokara zircheng lavin law is good happening until law akangai me zircheng lavin tuna po han zircheng dewa an law na turkha an mulo ni ve me ZPM project khan pulal do po khan samni pathuma bil sakai tika lombak lo sakai vak lo wi asatel mel vi ven me chu fangin klai khan dem thei lawa advantage kan lak ngai pui mo berlai so ko seinan du le chu kan thalai te pon hre tur chu kan ram le nam kan ve ni chuan vote lama party te point man ve tur pui me lo amaro chu a voting kha thiang lim tu ni no tuna po congress te MNF te kan nin to wanga ZPM kan vote ni chuan ZPM kha an lo chen oi ni pon kan social thiang lo klai te ka pui mo tuna kan chalai foi tu ina aron se po khan se thak do lai chu 371 pot ati diklawa 317 ati ni 371 le 317 po ngai pol khachon he subject hi avei vak lo ni dika acheng ni chu wangin eng pon isala kan phak to kan ram kan ve in pom sakila tu ma in husita in dra betum tur kan am lowa
ramlet nam hi chu ko se fo thin angin ngai zong le angani lawa in mai trom chi ni party soma an se dan chuan party zong zong som fika mara chu ZPM le BJP antal lawa tol se dulai chu Congress party ai othu sei kubik zama MPS officer pension Congress kom lairon lu benia break tak men he pa ve de me chi ni athil mudam pe chang kang thokun ka sia amaro chung tinga he ek na rules po consem ve a sti ka ti atia amaro chu kubik zama hianin guidelines to be so latini he guidelines katama se tong kan guidelines hai vai che po ngai lawa consolidated guidelines ti oma consolidated guidelines are in principle approval omani central government atangan om thea in ko se china pokon se to kha in principle approval ti re kha central government in ama approve to amin kan ngaya act a hian alangin asoya adik veringa maro chu forest conservation act nge hian approval hi central towinamo mo ngani state towinamo regional level ati ni nokhim fima approval simsimi hi consider to ordinary non-forest activities forest masana tur thilni lo development project ang chire re chu state level local committee kala local level chuta north east regional level finish north east region kan ni silong kan ne kimi nu le chuan national level akaltani chuan tuna in principle anti project tharuk vela approve the thosi kha re tak tak an pending thina wang khan kan sei to amapon helaya four lane kong tepo compensation ten pe ama selen len ka an acquire lo wangin no ngane forest approval an mu lo wangin kong khamala ka chak lo tani tu antenan rigrum thila national importance national security concern mo strategic planning khan man mo thilangai khan india sarkar khan india ram tan chatu angai wang khan jan ti chakadu vetani ease of doing business aka tun forest conservation amendment action atum berani ti khan fira poemwa ubik zama kenin fetiang meldovin aseni tuan hai tuna sei concept tu hemi ministry of law and justice noya the forest conservation amendment act 2023 act number 15 of 2023 yen section 3 is dan kana tiene tahin section 3 amlo fima in apparent active toite per section 3 chu om ve ma se a b t khom lawa athil soi khan oma kangai mea amar to hetaron sei hemi amendment na para 6 naron se khan 3c the central government may from time to time issue such directions to any authority under the central government, state government, or Union territory, administration, or any organization at the time. Hemi taka hi anang tiltil sanchu. Amma ajuna kaldam panga chun proposal re state atangin kalanga regional chuta national. Heta hi chun national level atangin project anthelu vethung don ni. Amma nin na pal lokhan heta state level akan anthelu don tani. Tumi activities tumi initiative achu central government atangin tun main tengai lawa tuna chuan central government man mothil to heta ko se national importance national security linear project develop khan omtani hi ko se khan alom lo som chuang lo mizom chuan in internet se for defense installation ka Israeli Iron Dome mantingchi India Iron Dome vetura ka mizom chu bangai to phadon lo nase Delhi tang chu no ki China South Sea nongkal no het andaman lu dan tianga kha helaya kan state sarkar kha chon intelligence feedback ani phalo shimani chuma anni chon central level tang apment mo thil om khan hi chu forest clearance level so go ngai lewin delay thailawin ti phodilan ti tani khata khan ka sen khan a minimum tak me angchi kha project kha tongpong delay ani lo nan ti me zo khani chu bangin central sarkar ko ani min holo kini ngai foreign ang hian central sarkar ko ngai foreign lewa min chom hlom kania income tax po kan pe lewa contributing citizen kan ni lo se mema chuan chu ti chung po chen min do tani ti kha pe mo amar chu act is policy at new world normal kha
China developed, Bangladesh developed, and Rick Chimchima Bangkan, India can, yes, we have to prepare ourselves more. In any emergency, I can prepare to maintain project occurring summer or summer forest clearance ka pending rainy chain of Wangin. I think the measure honey, the Hakasay Dua, to be examined here, a fell view, a bright view like Han, Vain Kachuan Kamudanin, a police officer, fell fight up, Ani Nukan, Kumtum. Congress Party oma alo party value to ni kan kasia soidi lomul tanin kasia eng opportunity se kan soidulai takachu party akan umpona thae ma se kan party en ramle namida poi mongu dan sangu khoi ko hana po mila poilo ve maro chu kan nge kan tiang e pathian rupi bersala ko kan te ka pathian rongbel na mong chawila party kan namte kha ramle nam rongbel na mangila party kan nama wanga party thana tu remote ngai tu a midang party kha kan bak beithian ni chuan aral constant kan yam betil til dona kan changkai lo til tel anga nuisance kan ti changkai ni lawen nuisance ngani minom kan ni doni ti kha kan sei du loka pu exam se hel se tur vaka omlawa a sei ho zong zong a hen pu exam hen a he thu ve bera a sei khana landanin mara chu forest approval, forest clearance ay lab webing ay biglaw ani arin oma at niya matanga state la tanga regional level to national calamity na tunero ichon national hianin proposal ron siama central tele state tele ni sangsang ka request pe guidelines pe ti the turin anon siam lai kha alana alak na afet asathovin karinga alak na luina chano mai the congress pane zpm pa chuni se chonen alang na kherlo banga maro chu asila central inan ran rol tu rakha limited initiative khala donani national importance national security concern strategic le linear project ka ne bu examen hello shaful ro tingo me lo na bolo ngai lo sila dena chu se ka chon asai thiama me ka tiang asai changkanga technically legally pon omjane thu bera amaro chu he bill hi ahlawna tu chan om khase mumal la nei theilawa chong ka sen chan lawna tu chan taka khase big lawa maro chu changkang thukdu lagin ron se ya game za hom chung ti ka ka sen khan game za chung kan law ve viwa mizoram chu state mile air mile air distance in khot sakatang khotlang hi acha la ya game za or ne apan lai pejon 60 to 70 kilometers so ne khami mizoram ka chukjong chojong anon dingani chukhanga thangjong ren cholenga tian hinga te amai mi se tu kha no pon no te kan tu mangai min tum the te ne no inga tangen tiang eng chunge keni ho chu min khoi khom tu ramo min display se mo kan khote min san tir tu khop thil enge omong ping keni ho hi aizol pate serchip pate dunglei pate maralan omte songjong po Delhi le UP ti vel Kerala vel omong thokwan central mi kan dia ti khashke da poimo chuan central ka tongpong hawlabila Indian kan thien party dan taka Indian tribal kan ni simale ma India po do sak favored reserved people kan ni ti kha kan da poimo ni chu pu exam hen a tha wanga mara chu party om to wang hen so detail du ma mai theni le atopa puat kima politician kanti he time jp we metanga roncho no idea nei lem lo mar strong kam thim mi ne strong kam ta thim ka pu dal do man ka bel ta political speech abe ni mia ni tim mena fu na ta na sei thin ne sajiang sajir cheng se ka du chu mo nakina seminar ta bo se sala ka du chu 371G anin sei por PVE ngai to cheng sela aro pil tuklo chuan MNF ho chuan raman mai tak takani chuan 1966 le 1986 in kar 20 years of independent war kan ti ve independent pudeng khana sol mo kan ti lo sol tak lo te pucho sap lo ne 90 boy wanga te chok tong kam thiam bok si chobel khani ti kha chenga chu wangin kan MNF chen te na she tur chu
he ta sang ni le som ni pathuma an mani party ruling na noya an lo reject ve an lo adopt du lo ve ka pui lo ba chu ko te tu na po hen kan skon se ka he ta puro ba da chanchin ka se na khan MNF ho te khan nga tinge assembly hall a khan no we don't want that nay no yes well yes no ka nay no title puin an banan pharlo lo ngten ti lo kun ti chuan karuru mai ni chung lang da na lana chuan 2023 a pokhan an pom du lo kha an pom du lo thom khan Delhi central sarkar thleng lo shin ngatinga thlen lo ngaten nor thak tak chiam lo kun ti chuan MNF to NDA omania BJP nen alliance nia chu wawin an pu tem poisa dil chona ber an ATM veber khan khang atanga poisa se chua thailo mo an lo musaking dil lo wang khan an reject ve pokha an la thuta man talo pon ni then ban ni pon ni the kha tunan ka te ka se fo thina samni pathuma kan assembly na a reject ka adab du lo kha resolution kha no kha an reject ka central sarkar khon an fiat aridum lo speaker in interview na pokana shin sekha speaker secretary training assembly secretary training chief secretary Mizoram Makala chuan parliament secretary protocol and routine matter mo routine duty ang khan an local tir the so khan mai thaya amaro chukun se du lai ta chu khati lai khan chitibaka central sarkar theng thong alut loba engam pun du lo pon ni la kasen khan indiram pungping ai to tu ni chun du don tho tho tuna yan alan dan ber ni lang ta chu mundang po se photo pudu ma hian fina chuni sangni samni pathuma ka chon phur takin opposition MLA ni nangin thalo sai tu sai thiam go puisa ma saki bil saki yer ti vela chon tun na ngai to asi ma lo ni le to chen kham pudu ma ka fak ve nem chi tun tuma chon assembly hall kan puisa sai chu har satchi ma kan sai chu ke si lo ti mani ting do sai kham asoi ngam ko pui ka ti sarkar tan hen puisa sai chu harani Munau to thien to kam jo pui to mtha thiam lu bazar paisa har sa po hi dik central atanga development project ka se cho thailo awangin ba market apo paisa awangani tin ti se ka dun san tu MNF te congress ho te pon ma central atanga lo se cho all samlayan se cho kan first phase more first installment second phase second installment atana UC po chapo antiang chi kha lo thei to lo ba UC kha ate osam dewa anjuk thelu ta anjuk oi tirung jung kha tuna chun je taking anti to je coordination pe a kong kem som a kem nga lai to anga ani jugin se first installment mangzowa kem nga lai turin kem thumpola lai sala kem ni po juk se shoga chonin second installment ka anon la hotang ka athe to si lova chu wangin the central sarkar hian ZPM sarkar min rep pang pon ni loin min pot pang pon kan sarkar masatana utilization certificate numal tak at po selo se chu atang te khami chun zom tu khan se arasata siya chu wangin hey FCAA Forest Conservation Act 2023 hi amma khang lo pom lo tak na chungin khuta central in mi ka makan fra chung lawa an theng thong lut lawa I adopt level mi tengu adopt lo panon ti pa donin ti lo pa don chung lawa chu wang kan adopt venga chumi kan adopt ve tang chuan good boy kan sumia no good boy ni khaduni tuna po azuk kola azuk lo hoa ta khan engam national importance project strategic project a karan se chok na la chiti khati ti min ka ria chang chu lo khami facts a kam kimi ni chong ka te ni chu pudo ma khan tun tum chu a tricky ngani adot se level sang kan ti sin kamo adot se level sang kham jorom le nam tan pui mo tani tu in a low se khati dot se level sang da wa central azuk se khan
project karon se cho thei pha ni chon ZPM tan chau pon ni lo Congress MNF party dang jong jong kini neutral te tan pon kini central sarkar pensioner te tan pon kan ramle nama sumle pairon thove khadik ngani kan nun khatin on de do ni kanan se ya sumai na sol tem reng bul ni te pokon ti marus kan she tur chu ko han ber kon tholom an ye thu pui ber ko han in venga khlewa kul ko na pohen sunday tholam ni atem tan tatin kshia cheng sangwa borvel thothin kan man sunday masate masale de khachonin cheng sam thum vela tlanin to ni chuan ko han ber po henen i tholom tho tu tur anei lawa a member ten income kan ni thalo chuan tholom lama safar don chu wangin pon lama tanga lo deu so bak chen lo tum chu pural do mana an se kwal vele atikhai hi changkang phian ka thiang ngani kan hlauni pon thil kan hlauni pon kan lau khan lok na min chen turani ti sar lu tharama tengche chon pudo ma hian atuna i sangni pathuma bil saketi kan lom le lo ta po hi ingai da mangu tin chan kan ram le nam tan development association na thalum tuna kan se tong an jo tu chu i biakin le ko han program ma pathian ti do chaw kan nya kan mal na hian pathian country lawa chu bangin atop ka se du chu mizo christian te pathian engkim ti thei ring tu tan pathian rin lo bak lo mom lo ring lo tu tan chan lo vekania pathian ring tu tan chan lo pakhat ma lawa pathian rin lo che lo ma chu wang ke chuan ami mal takin hria da changte mizo christian indian tribal community angin tuma vai po kan sangkang ken sang chong lawa kan ram le nam tan hen kanun na ka tha mom do na ti tur dang kan ei to lawa mi fe thiam lo wan thu ni lawan ti tur dang kan ei to lawa pension lonia kung tu chelo lo thi pal ni kon kan nan family pension kin chho do na ti chon ram mai ka man lu tu ni en ki mai rol pe te him lo ti en me ke rol pe lawang ram da jin tan a chet vel bak ti tur ko sele nen chumi do wang po kum red vel bora en bang na kan chu wangin kan sei du chu to mi ka sei du chu FCAA 2023 hi samni pathuma jircheng lawin kan lo hlaw vela hlaw ka trending verin thaverim kan ria chumi kan adopt lo ta ka chon je nei chong lawa in strictly legal age chuan 371 ji no khan khang ho kan nani social practice te kan culture te kan faith te mo kan rin na te customary law chi te le ram le transfer ani chuan a khoi chuan parliament akin a khoi chuan Mizoram assembly adu pangai tini ta khan tunen forest khom lawa mara chu soilu de ramila forest kha khami 371 je khan khoya man mention lawa a subject kan adopt tura khan mara chu lo te sampo ni taila khami tule ngara kham pudoman advantage lata pudoma yan amatan nilo Mizoram le nam tan tika highway khaya chuan tuntum kolom khop me kangai sang fulmak kapeti khan sei duwa ZPN pudoma chuka ngai nat lo dan le negative kamu dan senis ber po konek ka thu sei ho han kala din veka amaro chutun tum bi kher khera hi chonin pudoma tik play hi asang khop mai lam pe ang u hemi bang hian ngai ne development dang te porong culture ngai taila military mo hemi defense purpose development mai ba ka hian khami ro khan thil dang kha asoi lu thei karinga tin ta se fo tongin ministry zong a defense ministry project chu central pon ngai poi modona khami be bo ma kha lo kheu thak be zeu dan po kha kan thiam tu ra mai ngo hatinga thu ko sei hian mi mal ta ka be kan nei lawa chu exam da pon smart ka sharan tin dr bek mo ta pon dr siam ta pon na pong fel to ram mai do nya amaro chu ram kan mangai hian voindi mi ta hian kan thok theng min kai hroi tu kha pathian le kan ram tan ti tenge nia contract house sak tum be na dan ti khnai to ngaya gen z mo gen xyz mo gen 101234 pol sela apoi mo bera chu kung dik kan zoen
dik kan ti ai nangem ram le nam tan ti kan ti lai ta khani Nepal te po kha kan se dar dewa pi va dam chung te phei chonin status a khanin mi fui porang zong do khe thek tu khan ran ti leng hal me a ta chu pi va dam chung ngai tu na level lang khan aran se ve phung ke ma da ang thawin bon mi thawa chu chu kan se du zok ta chu mi fui por hian kan ram le nam tan pathian ro pui na ani em tilang ta ke kan litmus paper test tur ni tani kan in chin result tur ni ka se duwa tun bak chu Forest Conservation Act Amendment Act 2023 ka se to lo nga tmela ke mam chung ni miran zota ka lo se ni chung thudang ni sela ke ma on initiative chung pateng se du lo ba to ba request du chu me puite and withdrawal at well adoption ko withdrawal at well no adoption kan jene tak tak lo no ra chu pul do mata ho chipim so khain adoption hisab khan eng mani lo se cho lo chum lam pui wa chu ania chu ni sela chu waring mal lo turum lo ba pathian ring tu kon nia miso Christian kenda chana thingam nam kon nia chu wai lo tu rom lo ba aron ri hloya eng wang point kan chep ta view ni le dro 1966 ay bunzo khan India laka an helle gan mini hel kha kan right ani vele ma kha she turne chu wang hel thailo kon to lo gan bulan hel minga maro chu enge ke mani aizol tla nga tangin champhai tangin chechi patang si ha tangin thir lovin Central Act kan teng chi te pe chu Delhi tla nga tangin thiam beng ai ti kha so dunya chuan poni sela kena lautur dang malo le media uniform civil code te po lu de kan sel hol la tin no ni a lo ngai thlau kan to la min so fine ang thau vek u mu tu vek le so